Narumpayu Newskum ke channel ng Daki Padba ke Briu Nyota. Presiden yang ke US Donald Trump akan ikakenti ulapan pa bahawa kuat ke Presiden bersipor yang ke Venezuela ke Delcy Rodriguez bahkan pendekut no si sendan yang ke jingnya Thailand bat ke jingnya Diethit bat ke China Russia Iran bat ke Cuba haswa bat ke US kan island ya ke tekari bahkan Shalan Biang kampun ke umpenyang jangka nama laong baka sarkar jang utram ka kuat ke Venezuela bahkan ya Thailand met bat mensi bat ke US habayadai bat ke jing kai umpenyang bat ban kam island ke Amerika habayadai bat ki telong umpenyang ka Venezuela ka dan hapdeng ke jingkul mar hakasan pertai nado baka US kala hiar thamai ka tekari hakatayo baladem hakaba presiden jang ka Venezuela Nicolas Maduro ula syakem bat syakit da kaling sun chabari kat ba ka Delcy Rodriguez bat kala shimti ya ka syurki batli jang kum ka presiden basipor jang ka Venezuela nado ka teka pon rei nakaliang jang utrom ula kam trai badai mau ubasan syari ketika ri jangka South America naduk balaweng ya utem nang elam jangka mentala ya thu baka sarkar jang utram kala batha iki nang elam bathama jangka Venezuela bakila ban sya tang banti syu ya kompanyang nagi jakabo umpanyang jangki tang lada keyboard ya ki kendon bajing batha jang utram ningkong ka Venezuela ka dei ban kentat no ya ka China Russia Iran bat ya ka Cuba baban penkut no si sundan ya ka jingadai haka khai pateng kabalong ke jingken tiu ya kayo kakot jang kita kiri ki baya trilang batka kaba arpat kalong baka Venezuela ka dai ban menjur banya trilang tang bat ka US ha ka baya dai bat ka jingpen mi umpanyang bat ban ajing mentoy ka Amerika habadi ya ka umpanyang babun nei laong baka ni ka jing dawa jang ka US ha ka ni ka por kalawan ra jing ya shibun ya ka Venezuela namar baka China ka dai ka parlok nong khai bajan tam jang ka Venezuela bat ka dai ka nong thit umpanyang kabahe tam jong ka